Me kauarawa ngā Māori me ngā Pākehā e wareware ki te hītori o tēnei whenua o tira ki ngā riri i hua ake pēnei te riri i Ō-Rākau. Koe rā tā te māngai mō ngā ahi e toru tā Tukoroirangi Morgan i te putunga ake o Te Pire mō Ōrākau i tana pānuitanga tuarua me tana pānuitanga tuatoru i te whare pāremata i te rānei. Nā, i te whare pāremata a te Kawa Paora e mā takitaki ana kia tahuri ake tātou. Ko tai mai ngā ahi e toru, ārā ngā waihotanga o ngā uri i te mura o te ahi i Ōrākau, ki te papa o te whare pāremata. I whawhai mātou ki te kaunga. I ngā kotahi rau hono te kau mātai ngā tau ki muri. Nā e kotahi nei mātou anō te whakatutuku i te kaupapa. Nē kotahi, te wako o tāngi roto anō i tēnei whawhai. Whawhai whenua, e whawhai mana. Karakau ko atu i tērā. Kua roa Tukoroirangi Morgan o ngāhi e toru, ārā te kāhui o ngā iwi o Waikato, Ōrākau me Ngāti Maniapoto, e takahi ana i te papa nei, kia tutuki ai Te Pire mō Ōrākau. Te kaumātai taumātou e tatari ana. Te wā i tā mai a John Key ki runga Ōrākau, tau 2014. I reira whakatapuku i atu te wero ki mua te aruaro o tōna kāwanatanga kia whakokia mai te whenua. I guess for all of us, all of our tūpuna are involved. You know, it's heavy on our hearts today why we stand here. And I guess us being here today is what that purpose was for, eh? Ko Hine Rose Irimana o Maniapoto, ko haere tahi mai me tōna pāpā, a he uri ia o tētehi tūpuna i pakanga ki Ōrākau. My father is Edward Emery, son of Te Tiriti o Waitangi and Edward Emery. My nanny is daughter of Ngāuru Kehu Maraku and Amiria Maraku. They hail from Mangatoto and Napi Napi Marae. Ko aku tāringa i kite ko taku kanohi i rongo, me te moi o hoki i te putanga mai o ngā pikitea, ko te putanga mai o te roimata. I era āhuatanga, i era tupuna. Ko kōkirihia e te minita mō te ara whiti i te pānuitanga tuatahi i te rātau ki te tautoko i te minita take tiriti o Waitangi a Paul Goldsmith. Koira te whakatuputupu mai i te mana taurete a tēnā Māori mā, Pākehā mā, ki te whai hoki tēnei tauira pā mō ngā wāhi pakanga katoa me ngā pai o te riri katoa o te motu. Koira tāku e whakatena atu ki tō tātou primia. Ka tuku, Te Pire e te pai o te riri, e iwa ira whitu heketea te rahi, e 5 kiromita te tawhiti ki te uru o kihikihi ki ngā tūpuna Ōrākau. O tira, kua tai mai, ngā waihotanga waua tūpuna ki te rongo, ki te mātaki i ngā mahi a te kāwanatanga i tō rātau whakau i Te Pire, te pai o Maumahara. Kia whakatina no hoki i tēnei uaratanga nui, ki te whakahoki i te whenua ki ngā ahi toru me ngā tūpuna kei te nuku. Today is recognition of those who have gone before us and for us to instill that in the next generation after us so that these are carried on through our mokopuna and our great mokopuna and thereafter. Ka kaua te ao Māori, te ao Pākehā, e ware. Ki e nei kōrero tuku iho. Ko tutuki ngā mahi a ngā ahi e toru, i nā e nei, he hoki ki te kāinga ki te whakatū rōpū whakahaere hou, ki raro i Te Pire, ka tiaki i te wāhi pakanga. Te Kawa Paora, atu i te whanganui ātara, Maukaha.